Ia toi whaatalofa atu Samoa si mai le whaafonga se tasi le nei o whaapoponga wa tātou tala mai Samoa. Mai le tautua le loa pei mo le nei aso lulu. Lua se fulma le ono o ke topa lua afe lua se fulma le lua. E tamua atu ya tātou tala. O le aua tali li suitaita i fono le komiti o le fono whaavaya le itu malo le pā. Mo le polo keti o le tasi le miliona tala. Le tofa ya ue lua, taito le ala sola Samuel Wenari. I whaamatalanga le taita i fono le whaatua le atua Samoa wa tasi. O ia fo le minista o whaatoanga, mawhai ngā whaiva. La aule le maali atoa, le ua tea pola tawai fosi. E whaapea ua tuwhai lea i tu malo, le lua se lau afe. O le tupe whaavai o lea polo keti. I se whaamatalanga au e lua e nari. Ua mai a whaamautu le ofisa tu totono le i tu malo. Ua lisi ai le i tu malo le maota o le ka le sia whaapatonga ke wisiano i le pā. Ma ua whaonga ai le iwa sifulu ono afe. Mo le tongina o le lisi, mo le whātau sanga. O le isi tupe, ua vai mo ati nae a fio anga o le itu malo. E pei o le tai lua se fulu wha afe mo sa le apanga, si upapa ma le pā, pei tai. Ua whaamatu ese mai ai le lua se fulu wha afe lea, le tai afe tala. A fio anga nei e tolu, e avea o se la tau sao le tongina o le lisi, o le ofisa o tututono le apolo keti. O le isi seleni, o le lua se lau afe, ua toe whaalele ai e lo ofisa tututono, ma whaatau ai mea whale ma masini computers, ma ea malulu. Ua ta ue se whaatanoanga a se tasi ofisa whaasala lau, ma le minista o ngā luenga te tele a le tina e le malo. O lo whaasa ngā solo se ilo ilona, o le amata ngā luenga, o se talo sanga, o se mana o ngana tau nuu mai le amata ngā o le neiva yaso, tūlanga tau au unanga, o vaalele sa vili. Ua whailo ai fo le minista le tō whaia olo a fua fiti wa ai. Ua tau nuu se mana onga o se company mai le atu nuu o si amani. Mo le fia au mai o la tau au unanga o vaalele la iti o le sami. Mo malanga i le vao Samoa, ma isi atu nuu, ma malanga fo i tono le atu nuu. A whaia e tau nuu le a fuanga, ua whaalia i le minista. O loo sila e fausia se no fuanga i le vaenga o loo ia i le wafu, o vaa whaila i mata au tutai ia pia. Inisi o tātou tala, ua whaawawina pea le ala lango la au whai pisi nisi tau tuwisi. Ina ua toi awhea fo'i, le wafu whaavao malo i le taia ona le la se meli la upasesi. O le MS we kata, ua tolu ai va meli, ua mawhai o nā awhea le tātou watu nuu, talu ono toi tatala whi malanga i ngā māsani. E iwa i tū la, o le atau la ile nei va ai le wafu, e amata mai le se furu tasi le taia au, a e toi tu ua ile valu ile afi. E valu se lau duas fulu wha, le au whai o le pasese o loo malanga mai ai. E le o au fia ai le tolu se lau wha se fulu tolu le au va. E ese umma ila tou o loo ilunga o lea meli. E au fia ai tangata nuu o New Zealand, Australia, Kanata, Switzerland, United Kingdom, Croatia, Polani ma USA. Sa amata mai lana malanga i LA, uiane ai Hawaii, wha asolo ai i France, Polynesia, ona so ai lea ma Samoa. Ona tu ua lea o tātou mo fiti, Solomona, Papua New Guinea, Australia, Indonesia, Malaysia ma Singapore. E to ai vale pase se olo ilunga o lea meli, o le ano nofo ia pia, e pu ai ala tau va alele fa awa wai ala tau fai ngā malanga. O le masina o te sema, le fo e ua fua, e to e tau nu umai ai le isi va ala upasese, o lo au moia fo i le company, ale Samoa Global Shipping Service. Ua fautu e le minista o whaatoanga whai ngā whaiva ma lafu manu. Le au whaiva, lafu manu ma whai whaatoanga. Ina ia tā pena mo le si itai o loa a papalangi. E ala ile ngā lua ina o a tātou lau ele. Ia aua le whaalangolango tele i o loa ma tau mawha mai fafo. Aua e ai tai me whaale e tonu ai, peitai. A tātou wha maasani o na tātou ola i mea o loo maua i o tātou lima. E ala ile lau ele. O le a maua pea le tamau a inga i se tūlanga le lei. O le taimi nei. O loo si itai tau o loa, ma e ono a whai na uma ai le lau langi, ma ua ta tau ona tātou mā tāla, i nei vai nga uma, a wā a le tau sia lo tātou soifua, i aso uma, o le vai aso le nei, le vai aso wha apitoa mō tau mawhai le lau langi, e pei ona tala ina ai e le motu tele i sa la whai, i le awhio anga o sa le lolonga. Ma e whai watu foi a tātou pūle tino le nei aso, inisi o to tonga sau noanga mai le afionga le tai o le itu o lo anga ia le malo.
le sunga ya tu le epa doctor sa ile le mali le ngoi. Fionga ile minsta o lauli e va pe ua fai el matu committee o le tu malo matinae e ni tu fanga tupe o le woso la wafe e le tal fengai mai inga o fangai no tupe ne o te manatu sa tau on la talono mail observer e le lato fasalalonga ia ona o vatua leo le mesa e le ni tu fanga tupe na faia o le foi o uma maturi poti e ave e su tusi na samnia el mato tostusi ia le fa luino le usela wa fetala e le fa to tonga ina o le mato fo i office fono al mato committee le tu malo e le ngatala o me uma e fatto tonga ai l'office e tape o air condition o computer o lau o no foa o pepa e fatino ai e ngalwenga o mena le sa faaluai e sele e pe on mo mia i lalo whainga whakai e le ngata i lea o le tutongi na fo i o le lisi o le whangaina o le officer lea o le whaleia o le whale lea o le whale lea karesia e whakasa o to e whafo uma e tusa e matayala o le whangaina o sereni nei o le tulanga masani e na ua fasilisila mai le malo e mawhai on whaunga fōi i ni whainga whalisi o le alai mulmulita ia i whainga whalisi o tulanga fōi o i tu malo e nu e tolu le matou tu malo e ia le tāwhi fōi lea a tutongi se vaina tupe ia whamanuia umalama ia nu o le tu malo o rana wenga e mawhai o le si manatu e mawhai ona fai le fono i se fale ia whanga. Ia no le lesi masina fai le fono i se fale le pā. Ona o le lesi masina fai se fono i se fale i si upapa msale panga. A o le lisi o le whainga o ni fono tanga. Ia tutongi ia whanga ia so whaiai le fono i nā. Tutongi ia le pā le masina e whaiai se fono i pā. Ia ma se leni e tutongi ia si papa ma sarepanga. Pe a whai le fono i nā e le masina e so ai. O nei meo o le tutongi o whale. O le mea na whatupu manatu mai ai. Ia le whainga malo o ia nei. I le nganga fo le le. E whailisia ia manui ai, ia ainga nuku mai tu malo. O le ala e whatino le whamoimoe le le. E pei o nau mai, a tulanga masani ai. E le tau tutongia ni lesi. O le mea lea lea whatu mai, whatu maratu mai ai. Ia le whainga malo le whasa, pose mea le le. Le la ua whaia foi le tonu el committee lato nai lo le tulanga o le fa e so fale e fai mo e tupe le nanu le ase me sei o le fa nga pe o le fale o yai ai taluai o le fontanga le nei o le fontanga mo le tu malo atoa o le a le lisi e tongi o le lisi e taun fa mani o mai ia le tu malo atoa lo no winga Abatu, ona vai tolu leo le lisi. Ave si meale sinu, tu se vai ole le nu ole pa ole tu vai ia le ofisa. Fatu sala I mondeo o ofisa ale teleo o fai pule o fast. O lai fai o la tu lo fai. O ila le mo watu pe.
Ora mawe ele minister por Facebook. Eu lava ile minister o fatuanga. Ilona itumalo o nganga ifumota numerator. La wa faile tanu tele lava o le lise tusi lo na ingoa. Ona faile lo fale ne oila. Ela e avo e manuia lisia. Ole ali foi pule. Ole ministalene wa tele no now. Ia mersi se. Ia maripoti pe pelo ele moni notified. Wa mana tuai ele le ono fasaoina. Ma ue pe ana fa pe. E o mai observe si mo mai aja. On o fanta ina le. Ole tulanga le. I want to refer briefly to the headline report. Ia o le nasa to tonga ni so tulanga o meo tupu so tato wa tunu i Samoa nei mo lo si la fia. Mai le tau tua le loa pe Samoa. Fa fetai tele le mafuta mai. Fa soifua ia.